kapaglaom ang Air Strings from Valencia City. Kauban sa ilahang saxophones o ganina pud sa ilahang violin. Mao siguro nga Air Strings ilahang pangalan kay Air kang karon na sila wind instruments and strings ga violin pud sila, right? So amot nakatagna baka ako. Anyway, I want to identify we have a lot of different kinds of saxophone. Kato is unsa na klase nga saxophone? This is what you call the alto sax. Alto sax. Alto ni Yes. kamong tolo. Yes, we're Alto the then altos. kani mga cute na murag dulaan. At soprano. Soprano. 1, 2, 3. Yes. Soprano also. So na po di soprano nga pinaana pod. Okay. And kani dili kay ko familiar. What is this? This is what you call the bass Clark. Bass Clark? Bass clarinet. Clarinet. Kaya kung anong Clark. Ano kong dito sa... Short term. Okay. Sorry, di mo ko. So first time na ko nakita na ang bass clarinet. Okay. So, gusto na mo, basig na kayo gusto i-greet sa inyong mga friends or family? So I would like to greet the family of each of our members. I would like to greet the Tagaygay family, the Kilog family, the Bautista, then the Uwayan family. Maybe you want to invite ato ang mga viewers nga gusto mo tan-aw pa sa inyo this Sabbath day. Of course, we'll be at the NCMC Conference Central Church. So we will be with the usual. Yes, the Yeshurun. So unya naa unya ang tri-union nga literature evangelism nga something gathering tri-union. So kamo magauban pud kanila. So mga kapaglaom, pwede ta mo adto dito sa North Central Mindanao Conference o dito sa Cagayan de Oro Central Church. Now, mubalik ta sa to ang mga greetings dito sa akong mga kauban.